Član ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Ejub Ganić ostaje u pritvoru. Razmatranje njegove žalbe 11. marta. Dobro večer. Član ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Ejub Ganić ostaje u pritvoru, odlučio je sud u Londonu. Od Ganića danas nije zatraženo da se izjasni o optužnici koja ga tereti za ratni zločin u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Iz Srbije potvrda da u London uskoro stiže obimna dokumentacija koja potkrepljuje njihov zahtjev za Ganićevo izručenje. Ejub Ganić, osumnjičeni ratni zločinac, ostaje u pritvoru londonskog zatvora, a rasprava o njegovoj žalbi zbog odbijanja kaucije biće održana u četvrtak. U Ministarstvu pravde Srbije privodi se kraju kompletiranje dokumentacije koja će britanskom sudu biti dostavljena iz Beograda uz zahtjev za Ganićevo izručenje toj zemlji. Dokumentacija je jako obimna, radi se o više stotina strana, znači negde oko, po mojim podacima postoji negde oko 500 strana koji moraju da budu prevedeni na engleski jezik. Ja očekujem da ćemo u toku ove nedelje svu tu dokumentaciju pripremiti i uputiti Velikoj Britaniji. Dokumentacija tužilaštva Srbije biće do 12. marta predata sudu u Londonu. Ganićeva odbrana danas će pokušati da kroz pokretanje postupka pred londonskim sudom ospori meritornost zahtjeva tužilaštva Srbije za njegovo hapšenje. Pokrićemo postupak o zloupotrebi procesa britanskog zakona i suda. Moja će prvi put imati priliku da vidi unutrašnjost sudnice unutar Velike Britanije i da sasluša određene činjenice predstavljene u slučaju protiv njega. Bošnjački političari u Sarajevu nastavljaju da ignorišu činjenicu da je Ganić osumnjičen za ratni zločin kako pred srbijanskim, tako i pred domaćim pravosudnim organima. Uzalud izjave britanskog ambasadora Michaela Tatama da je Ganićevo hapšenje prije svega pravosudno, a ne političko pitanje, jer zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog vijeća Beris Belkić istrajava u ocjeni da je posrijedi politika. Politikanstvom se bavi i Sulejman Tihić, koji je danas pozvao pristalice svoje stranke Demokratske akcije da peticijom traže oslobađanje osumnjičenog ratnog zločinca. Ova peticija jeste znak naše podrške profesoru Ganiću, solidarnosti, znak našeg razmišljanja građana, da se radilo o osobi koja je predvodila i vodila borbu Bosne i Hercegovine za odbranu protiv agresije. Možda i razumljiv ovakav nastup stranke Demokratske akcije, jer je još jedan njihov istaknuti član, Fikret Muslimović, po svemu sudeći okrvario ruke u masakru nad golobradim mladićima u Dobrovoljačkoj ulici, a vezuje se i za zvjerska mučenja zarobljenih oficira nekadašnje jugoslovenske vojske. Uz ovo sve su glasnije i optužbe na Ganićev račun zbog umiješanosti u zločin na 33 civila hrvatske nacionalnosti u Grabovici te Srednjoj Bosni i Lašvanskoj dolini. Smatramo da je gospodin Ganić odgovoran ne samo za Dobrovoljačku, već i za zločine prema Hrvatima. Sam državni vrh je planirao i znao za zločin u Grabovici. Suglasnost na tu akciju dalo je vojno-političko vodstvo muslimansko, dakle i predsjedništvo, gdje je gospodin Ganić sjedio. Predstavnici Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine najavljuju da će zatražiti odgovornost bošnjačkih funkcionera koji su protivustavnim odlukama kompletan državni aparat stavili na raspolaganje osumnjičenom ratnom zločincu. Ministarstvo pravde priprema dokumentaciju za ekstradiciju, znači podnećemo zahtev za ekstradiciju. Dokumentacija je jako obimna, radi se o više stotina strana, znači negde oko, po mojim podacima postoji negde oko 500 strana koji moraju da budu prevedeni na engleski jezik. Ja očekujem da ćemo u toku ove nedelje svu tu dokumentaciju pripremiti i uputiti Velikoj Britaniji.